haizo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yakaharimu hamu na huzuni ho wafati wahemwa nyanya mzee wahe mzee Abu Talib emrumshi wahe Khadija ijel Maula subhanahu wa ta'ala amrisha ukaya lole bahi ajaha lola mtumba mrumshi waikao emrume wahe hafu nadoi Sauda binti Zama wede mrumshi wa mwando waikao Mtume sallallahu alaihi wasallam hamlola baada ya Khadija. Baada yabo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kansi ya ruwa sha hajua fungusha na boda harenge Zaid bin Haritha wadungana wapaswa milima ya Makka wajikaza uhenda mjini Taif nili Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye balighisha da'wa ya Mola subhanahu wa ta'ala bahibu wanjia mjini Taif hamando wadi wataha watukufu wa mji wa Taif limadhamana wa mji wa Taif nanda wanu Abd Alayl na Habib na Mas'ud Mtume sallallahu alaihi wasallam hendeha wataha hawapara hawaamrisha ukaya waabudi al-Maula subhanahu wa ta'ala wa muamini watamshiriki sina mbahiru sha kwa jamjibu hanamna njema wamtoza shehere wamonia bahi wamjibu namna je mzima mbauka amba wallahi ngamjoenda na nambuwe nguwa vazwal Kaaba ikabanu Mwenyezi Mungu dao amrisha ujehuna amewabiri ambaye banu Allah subhanahu wa ta'ala gajahunda amritsonda we amjanelea kamtume yardemu amrisha jehuna jaribaligisha da'wa amewararu ba amma mimi sina hujibu haukaya ikamwambo kweli gajone swibu amma ikamwambo ndabo ba mikairi rahanawe mitimdo nastahiki nibu mahadisi daminawe ba hinjeni hujibu wararu kwa kubali dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haiza Mtume huambia ukaya iliho thani mharo amini bahimtinipulie ema Quraish na maadui waniudhi ama Abd Alayl na Habibi na Mas'ud wafanye kinyume wapua ya maadui no waruma waja wafulia Mtume sallallahu alaihi wasallam bwenro wamfulia bwenro hata Zaid bin Haritha akauhawili yahifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam atirema lebwe shaka jashinda Mtume ha fuliwa bwenro damu ijaho miduni halejea waika tushundo henda bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam hazidi huzuni na hamu rahano mwando gehafanya haruha ula mahala ni bikaunde yakaya hajikaza uhenda hari mabavu liko hamba alqarn athaalib bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam indahu alqarn athaalib hajusa imanza hanza ambil Mola subhanahu wa ta'ala yaukaya katina haja neza mjiria muhimu hahe mwanzo ziradhi za Mola subhanahu wa ta'ala akaomba Mola subhanahu wa ta'ala na yakasome dua yenu Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لكن عافيتك أوسعني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Mtume sallallahu alaihi wasallam endelea na usome dua ya Rasulino hawoni saa ya hamu na huzuni yaloniyo shatena hawoni Mola subhanahu wa ta'ala ukaikatina haja umuhimu haya mwanzo ziradhi
zal Maula subhanahu wa ta'ala. Bahi mtume sallallahu alaihi wasallam walohunu alqarna thalib yatoshindo uhenda ezembuli kwa konde aremo ni madui damu ya jahu min duni ezaya. Bahi mtume sallallahu alaihi wasallam haangalia izaza mindu za hahe buzaja damu bahazirongoza ngehamba ma anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Kuti katiza ya boikao zija damu na zinupie manaza uhunda dabokaya hudungu enziel Maula subhanahu wa ta'ala hauhanza uamrishe wandu njema aizo la waharara banga wanazili wazema ando bibo ikao doyaona mtume sallallahu alaihi wasallam enamna bikao ndo yakaya o mahala ni hula abu makuraishi maili nanda wanu Utba na Shayba bin Rabi'a wanu makuraish makafiri kwa jaamini mtume sallallahu alaihi wasallam sha enamna bikao ndo mtume yakaya bahibu wakahuja zempadezila wando muzungani hao wamuona mtume sallallahu alaihi wasallam emiyo hao idihi wanjambai rumbi naye gewafanya wakanamna ijana ukuhamba Addas wamni kafri reze Ainab hasibalia hairea mtume sallallahu alaihi wasallam bahiwa nika mtume sallallahu alaihi wasallam mtume hare bisimila hali baada wala boya hala hamba yewendo hamba mi Addas uhanyuda huu tipo harmu mjua Nainawa harmu cha Iraq wa mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya min Nainawa upo mji wa Nainawa umji wa nabillahi Yunus ibn Matta. Fayola Addas amba ando bia hujuliza ando bia hujuza Yunus ibn Matta. Mtume sallallahu alaihi wasallam amjibu mamba ukaya Allah subhanahu wa ta'ala na ukaya Yunus ibn Matta nami si wananya ukaa wala nabii Allah wangu mimi nabii Allah. Wakatula Addas amba anta nabii Allah amba naam. Addas hamjia bala andisombusu hefuraha bikaondia kanio bahi Utba na Shayba nzima harimao harongoze mwananya bakanguono Muhammad izo yafanya Addas amfisidisha amlasia akili wakati ula wamrumiza ambaye Addas mto bahi Addas yaendelea Utba au Shayba mwambaka ngibala kufanya ambaka mtujua wala de mwanadamu mtukufu wendo harmashe bandishanti shinu zama za leo wakati ula wala mwambakaya nla watumushilie ya Addas bedini haho yokairi rahne dini hahe baada bala mtume sallallahu alaihi wasallam wazila zajiri hajikaza ngwendo harimwabuda mshashi wala Addas nadezahe mtume sallallahu alaihi wasallam gihayeche Jibril alaihi salam hajilia mtume sallallahu alaihi wasallam mwambakaya ya Rasulullah woi lidaika wikawa nkwaze dhamana zahe milima mtume sallallahu alaihi wasallam ngiula alqarna thalib ngena hamu na huzuni harma udamshashi hatona emayingu yatanganyiha ojumosha itoshahahe Jibril alaihi salam yamlaulia baada bala hamjibu baibo yamjibu Jibril mwamba ukaya edaika yankwaze dhamana zahe ya milima nguhulaulio wa mtume sallallahu alaihi wasallam hamjibu Jibril ardama bakamba ya Rasulullah wedi daika ankoze dhamana za hemilima muamrisha amri nzima basi amri nzima ya ukaya ya renge milima ya Makka yaitsanganya hazima wando harimo mjo Makka wakaze bahano wafe hawati wakati ula mtume sallallahu alaihi wasallam ambala mtuhanza namna mtuhanza daza bo Jibril alaihi salam ekutuhanza namna je nanguno tawanu wajabu hudhulumu wahubunku wa wahudhi wahudungu mjini hao abana izo kweli shantu hanza waudhiwa akaminga manzo harmuona hao wabuhe warbe kao waju amini al-Maula subhanahu wa ta'ala kwa zai wajuhu wao wakojo abudi al-Maula subhanahu wa ta'ala bahi Jibril alayhi salam ambaka hakika wa rehma wa hizumbe وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. المولى سبحانه وتعالى كجابها متومي صلى الله عليه وسلم ituluka mjeluka yerehema wahezu mbehazon tipia ya muudhi ya mdendana hii yo mdenda njema lodele bumbo la hahe mtume sallallahu alaihi wasallam haizo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam
للهون القرن الثعالب يلون زهام حزني المولى سبحانه وتعالى ambesha wahi ukaya ujikaujiliwa izumbe zindu ajitwa na damu wajiwa i'lanishe imani hao husuni mwawe wajiwa shi Qur'an ikona lam katukirwa amini al-Maula subhanahu wa ta'ala bainga bozumbe zindu wajiwa ikao wajuhu amini aka Allah subhanahu wa ta'ala hazoni saukaya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-Maula subhanahu wa ta'ala kajombe majini na wanadamu isodokari jeri mwambudie bahi wero wahya ukaya ngabo sinzo la majini wekao wapo harma kabila iko hamba annasabin ino kabila majini kwamba annasabin wajua hujulia ya Rasulullah wajua i'lanisha imani hao waishie ya Qur'an ndizo masiwia haja na mtume sallallahu alaihi wasallam ngehunu alqarn athaalib hajiliwani wala wandu imagine waja wasani mtume sallallahu alaihi wasallam hauanza waishie Qur'an baye mtume sallallahu alaihi wasallam hawasomea suratul rahman الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذه حتى هوسولي بانو وخلق الجنة من مارج من نار بايبو متومي صلى الله عليه وسلم عندي الرحمن اما jini hawansi ambao kaa namdaze mushie mirongo ya Mola subhanahu wa ta'ala iwajibia baibu ya wasilibano wa khalaqal janna min marijin min nar washia wajishila wa namna bikao dua pumbulao namna bikao ya Mola subhanahu wa ta'ala ya waomba ukaha waombu hamro bahi wazidi unyenyekevu hawansi pia fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban mtume sallallahu alaihi wasallam hasomwe aya hii wekando al-Maula subhanahu wa ta'ala isisa ya ukaya isome umma hawansi bahi wasoma aya hii suratul rahman wasila harma aya hii imagine wajibuje kwamba ashe karjahara karjakadhibisha ya mirongo ya Mola subhanahu wa ta'ala bali hizo kweli ikanga kwa kadhibishao ikanga kwa mambo ya Qur'ani ni masahiri ikanga kwa ambao kai bani Qur'ani inu mirongo kwa yanzi wanaondoa hale bahe majino ambao kaya ashe sikartukadhibisha inu mirongo ya Mola subhanahu wa ta'ala baada bala washie Qur'an ndio i'lanisha imani hao mtume sallallahu alaihi wasallam hawasoma uislamu bahe wasoma uislamu warejei walimu wakaoenda wabalighishe idawa husanimo wananyao hawati pia wanu majini qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hadithi ambaye masahaba ukaya hajiliwa ni majini wakaoja waishilie Qur'ani waisomao Bible waishie Qur'ani wakausoma ngewamba ndio ambao wananyao ndongo hindi wamba ukaya inna sami'na qur'anan ajaba waishia Qur'ani ya ajabu mirongo ya ajabu na mirongo ya Mola subhanahu wa ta'ala weka gebalia wando ndarmo wokofu hazo hasonti pia ngari i'lanishawi imani hato sinimo ya Rasulullah hawanti pia wa amini mtume sallallahu alaihi wasallam wa aminu kay Qur'ani la mirongo ya Mola subhanahu wa ta'ala wardi warange ahadi usalimo mtume sallallahu alaihi wasallam ya ukaya kana ushirikisa al-Mola subhanahu wa ta'ala namba mrongo dawala majini wa qabilat an-nasabin falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin baada mtume sallallahu alaihi wasallam ya wasomesa hawanti bahi warejei walimu
wakaenda ubalighishi dawa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Giwa ambapo waendelea wananyao, qalu ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Andani buwanyanyasi na mjibu ya dawa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, mrudi amini uka Allah Subhanahu wa Ta'ala yastahiki abudi wa wayeche na uka mtume sallallahu alaihi wasallam denrume hahe baika amini Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam ni mirongo ya hahe na de Qur'an al-Mola Subhanahu wa Ta'ala kujumaghfiriani madhambi ya hanyote pia yaboti basi ujoridamu ndani huli na adhabu kali ya hahe na domro jahannam. Allahu akbar walillahi alhamd. Hizo zinde zajiri baina mtume sallallahu alaihi wasallam ni majini ya ukaya waja husani wa mtume yalanisha imani hao wa amini ijo wakati ya mtume sallallahu alaihi wasallam ibidiwe ya rejei wa makazini nanda hunu Makka uliho wanoro waloharmu mji wa Taif wa haraya wa amini basi Zaid bin Haritha mabakaya eban mujika urejewa mjini Makka namnaje nao hawansi wa hutahao wahudhi wahuwe wakatula mtume sallallahu alaihi wasallam hanzi habarua hairea nzima harmu watu kufu wa Makka na ndo hii Al-Mut'im ibn Adi ukaya ngwanzo ajiambirilie ya mhifadhi urejei Makka nodizo Al-Mut'im ibn Adi akubali dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam wajanja harmu Uislamu shaha kubali uruma ngehafanya hajuha azingari silaha ya hahe haamrisho wana hahe hawanti pia hanemba zingari silaha mtume sallallahu alaihi wasallam honja mjini Makka mwenda kwa mbirilia hama president mtume sallallahu alaihi wasallam henda kautufu al-Kaaba wakambirilia hama president bahi Abu Jahal hamono wa Mut'im na wana hahe wabirilia mtume sallallahu alaihi wasallam mabakaya ya Mut'im ibanu amini hunjahar muislamu wakati ula Mut'im wa mabakaya ashanja amini njanja har muislamu shabanu mtume sallallahu alaihi wasallam hanitaha haja ya ukaya nimbirilie wanguti mkubalia idina mnaboka Waarabu wakaya basha wakawai shawaka na tabia njema za saa tena waanza usaidilana waanza sheo Al-Mut'im ibn Adi nguono kaisho sheo huu ukaya hifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam yambirilie katsuona kama yamruma hizo mtume sallallahu alaihi wasallam harejei Makka hende hatufu na inge harmu hifadhi ya Al-Mut'im ibn Adi nuwana hahe ijama ngoni masiku tena mtume sallallahu alaihi wasallam hende hakaumiliza mwana mshwahe na ndio hii Ummu Hane wei mwana wikao hazalo ni mzee Abu Talib hata ngoni masiku mtume sallallahu alaihi wasallam hende hulahe mwana mshwahe kandala lembari hula yamilize daipo hende hula dahuni Ummu Hane ya lala jahar mamasihu niwe Jibril alayhi salam hajaha mlamwa baibo mlamwa mtume sallallahu alayhi wasallam hajuha hende bonze baibo handa bonze hauna Jibril alayhi salam ndo kawa babuni hatuna mnyama mhuu lona mabiho maili ula mnyama boikao Mola Subhanahu wa Ta'ala au hanti makhsus uduba hizo mitume hawanti ama ila demara boikao Allah Subhanahu wa Ta'ala amrisho mnyama ula ujoba hizo mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo hapasho mnyama ula wadungane na Jibril alayhi salam wajikaza uhenda dahu Baitul Maqdis Palestine wakaenda harmu msiro Baitul Maqdis huko Palestine bahe mtume sallallahu alaihi wasallam ngoni sokaya hauna ndongoza ajabu zinju hunziani wakataka uhenda na ukahauna wandu wapashangamia wabalazi ndu wendao bahe ya wasili huko Baitul Maqdis haonana na mitume hawanti pia bahe akawasifu usoni mwa masahaba bahamando haona mtume Ibrahim alayhi salam bahe mtume Ibrahim alayhi salam mrubekai ufana naye dae yani mtume sallallahu alaihi wasallam yufana na mtume Ibrahim alayhi salam safi harudi haono mtume Musa alayhi salam ama mtume Musa alayhi salam woyemle mtala mudu wangozi hama dowanru washinwa shinwa linibavu la doka ya haumji wa doka za mazahale hunu Yemen ama mtume Isa alayhi salam bahuwa yemkudu etimli wala etimfubi kiasi
wanyiliza joni wekaye mndu wekawe ufana naye doi Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishiwa ni Mola subhanahu wa ta'ala ukaya salize emitume hono Baitul Maqdis nugo juzisa ewan wajaje na wanu wafu hawanti pia Allah subhanahu wa ta'ala kana zimshindao hawahuisha zeroza hawanti pia jua nani na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wamone wajukaende kairi rahana hawanti pia wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam atende hawasaliza emitume hawanti pia baibo yatimizi Mtume sallallahu alaihi wasallam hanikiwa midumu mili nzima ngona ziwa nzima ngona mvinyo. Bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam hatungua mdumu wa ziwa harenge hano bahi Jibril alayhi salam amfereshea amba hutungua Uislamu amba huvuku aka hutungua Uislamu ama ikao dohanza urengo mdumu wa mvinyo bahi hujoka hangamia arudu umawao hawanti wajoka wangamia. Baada bala zilabo zajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam harudi harejei imasuyala hudahoni umuhane hende halala bahe bashola basubuhi hambie mwanamshahe umuhane za habari bahe umuhane amba ukaya imasuya jana honde Baitul Maqdis husali hurejei bano amba naam amba utambio Quraysh za habari hizo utambie mtu za habari hizo bango ukadhibisha warudwa huudhi wajue namna wao yengao. Bae Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kaya la kalla bali ngamjwambia amjwambia wanze pia niwaambie Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo ndizo ajoba asubuhi ya mashara Quraysh ansowarumiza hawarumiza wanze pia hawaambia habari ukaya wani masuha jana tila Baitul Maqdis tendeti swali tija wakati ula Quraysh wahandu fursa wakati ula ili wateze Mtume sallallahu alaihi wasallam okay bwana wewe kedo hambandrabo shale uhende mno ye umru pashangamia ende Baitul Maqdis mnungu bitso mwezi honziani mndu harude habiti mwezi honziani horejei mezimili ya kamili uje muri hadau kaya masihu mazima leraijima wende Baitul Maqdis husali huja atawala nubekao imanaho ikanchashi wakana taradudi bali ngabo kwa warduwaru harmo Islam bai wala Quraysh wadungana ndi waone mwanzani wahi wa roho na Abu Bakr Siddiq ndio mambo kaya na Abu Bakr wale mwanzani wangu jidai ukaya hare masihu jana hende Baitul Maqdis hasali harejei wa Abu Bakr Siddiq hawajibu namnaje hawajibu haumakini haufasaha mambo ukaya ikakulinda zamba bayaboza kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam abemerongo hiyo bayabo hizo kweli mimi wami ngamumsadikisho zendongo ikao zila mbinguni ngwerowazo na hakansosoni mwangu sinaamini sinamsadikisha ndongo za mjirar mashibana chansi ya mtu kadami nyari kanti wazima hayroa wahi wangu mbinguni hanambia simuamini sikubali sinakakubali na msadikisha zendongo bekao zimjirar mashibana chansi wakati ule Quraysh na baadhi ya masahaba na Abu Bakr Siddiq onjiliana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hanza yao watoe shaka Mtume Sufyani umsira Baitul Maqdis yonizo Mtume sallallahu alaihi wasallam handiso sifu umsira Baitul Maqdis bwehabwe kaja sasa hata bahe Mtume ngoni soka kahama hajusiziwa umsira Baitul Maqdis ukaziwa usoni mwahe akaangalia Allahu akbar walillahi alhamd na bala Mtume sallallahu alaihi wasallam ngajaparo enda Baitul Maqdis kabla ya bala shazla pia Allah subhanahu wa ta'ala harangemiada ukango jumnusuru usoni mema Quraysh ujonusuru Islam bahi wiandisa sifu bala enokata mabamrongo Abu Bakr Siddiq utambaka hamba sabuzi ihamba hamba sabuzi endelea hamba sabuzi enda hata bayatimizi Mtume sallallahu alaihi wasallam amamba ukaya anta siddiq hadhihi al-umma wode mtu mamba sabuzi harma umma unu Mtume sallallahu alaihi wasallam anza watu taradudi tena hamba ukaya na michono ngamia honziani ibala zindu kadha na wandu kadha na ngojo wasilihuno usiku kadha baendo nizima Quraysh wale ndo usikula wala wandu wasili waja na zile zindu wekando wazivumbua wazibali hazonti pia Mtume azivumbua bai wala wandu wekando amini Mola subhanahu wa ta'ala wazidi imani endamno ame Quraysh wazidi rohambi imiyaho hivu ngojoko ina bi Allah shakutumanza kwa tonda mushilie
baada bala wajaba kwa ujiri msafara wa saya kama Mtume sallallahu alaihi wasallam akauhenda mbinguni na yeye hadi na Jibril alayhi salam. Allahu akbar walillahi alhamd. Mtume sallallahu alaihi wasallam haono tungu shahaono ladha haukaya haono nogozinji wakawa mitume haonti pia wajaziona. Jibril alayhi salam hajahara ngam mtume tena wadungana denu rambo mi'raj wadungana wakauhea mbinguni bahi wahenda harma wingu wa mando. Jibril alayhi salam harama mwango wa wingu wa dunia na hana wingu ngiono wandu wekao wazingara ze dhamana za hao au hifadhiu hana wingu ngone magardie wa hifadhiu wingu ula Jibril alayhi salam harama mwango wa mando ambaye wendo ambaye Jibril alayhi salam ngoda wenando mangamida mina Muhammad ambaye wonge habewa wakati ula Jibril alayhi salam hawajibu malaika hawonti mpaka naam habewa bahimi wangu hayo wingu hayonti pia ibulwa haajili yando de kairi wa hezombe الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بعد بلا متوم صلى الله عليه وسلم hadungana na Jibril alayhi salam wanjia harma wingu wa dunia wa mando atona mdu bekao yerewa zeroho za wanadamu hawanti pia bekao ndo wafahar mashivande shanti mdu huwa mwangalio yeroho ya njema ya furahi ya jibiwa yangalia yeroho bi ikana huzuni itabihomu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawasa Jibril ambaye wala mtu hindi wahe Jibril hamjibu mambo kaya wala mzee wao Adam alayhi salam wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam ende hamlaulia wahe Mtume Adam alayhi salatu wasalam hamjibu mambo kaya ahlan bil ibn salih wan nabi salih hamlauliando mambo kaya mwana mwema mtume mwema mtukufu msuluhivu. Baada bala Mtume sallallahu alaihi wasallam adungana na Jibril alayhi salam wajikaza uhea harima wewingu wabili. Baada bala bahea harima wingu wabili onde haono wandu waili wa faminzima ando bi dawanu Isa alayhi salam na Yahya ibn Zakaria rizoni saukaya mzazi wa Maryam na mzazi wa Yahya wanwa faminzima mzazi wa Maryam para Hanna mzazi wa Yahya yopara Elizabeth wende alolwa ni Mtume Zakaria alayhi salam bae Hanna de alolwa ni Amran wajaka wazaya Maryam bahi Mtume sallallahu alaihi wasallam haona Mtume Isa na Yahya harimwa wayungu wabili bahe hawalaulia bahe walaulia wala wamjibu mambo kaya ahlan bil akhi salih wan nabi salih amlaulia wamwambia ukaya mwananyasi mwema mtukufu nabii msuluhifu mjaze sifa jema hazonti wekao almaula subhanahu wa ta'ala hamtungua ukaya yakende rehma wa hizo mbe hazonti. Baada bala wadungana tena wahea harma wingu wararu bahibu wahea harma wingu wararu Mtume sallallahu alaihi wasallam atona mtu mwenza sura njema ujiso safu kaha nikiwa za sura njema za dunia hazonti. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawisa Jibril amange wala mdu hindi windo amba hadha Yusuf ibn Yaqub wala Mtume Yusuf mwana wa Yaqub harde hanjiza tena kaya hadha al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim wala mtukufu na kaya nabii Allah mwana wa mtukufu Yaqub alayhi salam hakana Yaqub ya nabii Allah mtume wa Yaqub mtukufu hakaya ya mzaya ya nabii Allah ya mtume na ndio Ishaq na Ishaq ya mtukufu hakaya ya mtume hakaya mzaya mtume Ibrahim yede mana Jibril alayhi salam mabakaya hadha al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Baada bara ahawinguane tena baiba ahawinguane haono mtume Idris alayhi salam baiba yaona mtume Idris alayhi salam hatusome ayain wa kun fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Zikawoni sauti kufa mtume Idris akamwamba sivuzi na ukal Mola subhanahu wa ta'ala amheza daraja haju na doka mbehar mungu wane wa mtume henda hamlaulia
bahi mtume Idris alayhi salam hamjibu mabaukaya ahlan bil akhi salih wan nabi salih. Bahi mtume sallallahu alaihi wasallam na Jibril alayhi salam waheya harma wingu watano bahi hawono ndo hawono mdubekao ina ndevunde njeu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hauzisa yoindo amba hadha Harun wala Harun wekao hanziwa ne kaumu ya hahe ya kaumu ya hahe mabani Israeli wakaanza mtume Harun kiasa utosha. Bahi mtume sallallahu alaihi wasallam henda hamlaulia bahi hamjibu mabaukaya ahlan bil akhi salih wan nabi salih. Mtume sallallahu alaihi wasallam adwana na Jibril waheya harma mungu wa sita onde waono mru mle mtsala warange nzidu ambaye olando amba ola Musa alayhi salam. Mtume enda hamlaulia wa mtume Musa alayhi salam hamjibu mabakaya ahlan bil akhi salih wan nabi salih. Mtume sallallahu alaihi wasallam wardu waheya harima wengu wafukare ohondo mndu bekao ashimbishale dingo la hahe harimwa baitil ma'mur. Wakatula mtume sallallahu alaihi wasallam hauzisa Jibril alayhi salam wala mndu hindi amba hadha abuk Ibrahim alayhi salam walamba baho Ibrahim alayhi salam. Wakatula hende hamlaulia wahe mtume Ibrahim alayhi salam hamjibu mabaukaya ahlan bil ibn salih wan nabi salih. Hamlaulia hamdangendo amba mwana mwema mtume msalihivu na harma baitil ma'mur ilaha ina usiku getungo njia malaika zihumfukare na wenjia kwa turoha haizo undo mpaka hojuma wengu wafukare kabati mtume ngamzima ya humjuma abo tena ito rasulina sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahi alhamd. Mtume adungana na Jibril alayhi salam waheya hata wasili harima mndiko hamba sidratul muntaha. Numdi yunu riwani sakabandu banu wekao ngabo umiso wahaina hendo wekashumba hunu ulemenguni umiso hao ndo harimo mdi yunu mdi ujisa wenza suifanje mazinji wamla sidratul muntaha. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Jibril alayhi salam wadungana wasilar masidratil muntaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam hamuono banu ya asbiha namna sa tena shahamuno namna jehunu hakaika tina haki wa mjuma sidratil muntaha. Bahi mtume ngoniso kaya hadanguha hamanguo ya danguha ya sabonti nguo mndani halafu ya yabonti ndele Jibril alayhi salam yafanyiha uhara na khushu na unyenyekevu usoni mwa Mola subhanahu wa ta'ala. Ama mtume sallallahu alaihi wasallam haheho mjuma yabo. Allahu akbar walillahi alhamd. Hawasili daraja wakawa tidai katijini timana damu haiwaswili ili maana kwa Mola subhanahu wa ta'ala hamtungua. Bahi mtume sallallahu alaihi wasallam haheho mjuma sidratul muntaha hawasili mbabahanu hayatajwa mbabahanu wala haonaze nuru haono sitara ya sisiwa ya sitara ya nuru kajaona Mola subhanahu wa ta'ala za suraya sharmali wengo nisaka hamono homuo kaha ono nuru wauzisiwa mbatisiono nuru. Bahi atajwa silumba bahanu bala atorongoze mfalme wahe direct. Allahu akbar walillahi alhamd. Ladu wakati atajwa silumba bahanu bala unaze nuru zila uzamwalia harongoze mfalme wahe bahi ya mrongoza Al-Mola subhanahu wa ta'ala watimize mahadisi hayoti pia. Al-Mola subhanahu wa ta'ala hamnika swala mengo mitano bahi ya mnika hizo kamnika azonti pia ijwa katakabidi arejei bahi ya rejeyu habiru wa mtume Musa alayhi salam. Mtume Musa alayhi salam yakana irumbi na umma wahahe nana umma wa mtume Muhammad mwambia ukaya yabo ni kwa hindi wajuiho batini kiwa swala mengo mitano ambarudu urejei wa umma hoko na ushinda waziswali izo zinji na umma hao ndo walemevu wazingozi titi ndizo mtume sallallahu alaihi wasallam harejei wal Mola subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye hashashiza azifanya mungu mine hasi habiru wa Musa mtume Musa alayhi salam abarudu urejei wa umma wako na ushinda waziswali haheya hena wakataka uheya akabungizi wa kume hata zijazisungua mungu miraru henda habiru wa Musa tena mtume Musa alayhi salam amamba ukarudu uheya wa umma wao wale mivu kwa na ushinda waziswali bahende hashasiziwa hata ziwasuli kume baibo za wasuli kume Mola subhanahu wa ta'ala hazijalia tano baibo hazijalan tano. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
harudi habiri oba Musa alayhi salam mtume Musa alayhi salam adamamba ukaya ruduheye undata el Maula subhanahu wa ta'ala ubunguzize bazi nsanu hizo zozo nzinji mtume sallallahu alayhi wasallam ambaka she gamono haya imruna kwa salama ngo mitano na jana bunguziwa namla zibaki nsanu ashe mtuhenda wahe mtume sallallahu alayhi wasallam aambia mtume Musa alayhi salam ya ukaya emru wikao haswali za sala nsanu zinu ha imani haruhu njema zenyakati za hazo azihifadhi bahingo hama haswali ze swala mungu mitano hizo gama atekeleza ze swala mungu mitano wikao do al-Maula subhanahu wa ta'ala azifarudisha mtume sallallahu alayhi wasallam subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنك ونسا ومسافر ومتومي صلى الله عليه وسلم wakataka waenda Bait al-Maqdis na ukaya harahatia na sifa nyingi na al-Maula subhanahu wa ta'ala wikao ya amrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ya Jehova Masihu afanye msafara uhenda Bait al-Maqdis hamada namna ukao rezonisa haisa mtume sallallahu alaihi wasallam uyaho rongoze mfalme wahe yani kweza kaunikiwa ngoni mwezo de sala harajei baada ya rajei hajaha na Quraysh na masahaba hawaambia za habari wikao dianikiwa ngoni mwezo de sala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sala in miongoni mwa za roho muhimu vikao za faradhi vikao al-Maula subhanahu wa ta'ala za amrisha wa umma wahahe umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam haizo mtume sallallahu alaihi wasallam akatula jahazi dijitihadi au balighi shaidawa ya al-Maula subhanahu wa ta'ala bayo mdongo ya kanuo fasda'u bima tu'mar udumdunga kanuo ikayafanya hizo vikao amrishwa ni al-Maula subhanahu wa ta'ala